Motho wetsho re tla mo go wena ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg ka dikgang tsa Setswana sa Motsogapele. Tla re di simolole ka tse di tlhotseng di itlhomile kwa pele gompieno. President Ramaphosa will start the interim report while the commission, which is in recess, prepares to hear further testimony from new witnesses. Komishene ya Madlanga e netse mo Presidente pegelo ya nakwana ya dipatlisiso tsa yona. All influence where you have visitors or friends, that's where things go wrong because you want to impress people. Baitsanape ba rolletse badirisi mano a botlhale a go ba kgontsha go kgabaganya kgwedi ya Sedimonthole le Ferikgong. Mohumi wa kwa India o gaisanela projeke ya mafaratlhatlha e botlhokwa thata mo Afrika Borwa. I'm excited about this Bafana squad. I've got to tell you, I've watched them play now in qualifying campaigns, friendly matches, and I like what I see. Mo go tsa metshameko, batshameki ba setlhopha sa Afrika Borwa se se fentseng Africa Cup of Nations ka 1996 ba tshepa setlhopha sa ga jaana go fenya sejana seo gape. Mothoetso Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Komishene ya Madlanga e netse mo Presidente pegelo ya nakwana semmuso go ya ka letlha la bofelo Sedimonthole monongwaga a le malatsi a le 17. Pegelo eo e na le diteng tsa ditheetso tsa dikgwedi di le 3 tsa dipatlisiso tsa bosenyi itshunyanko ya sepolotiki le bonwenwe mo tsamaisong ya bosiamisi. Go fitlha ga jaana komishene e reditse dipaki di le 37 mo ditheetsong tsa malatsi a le 45 tse di neng di tlhageletse mo phatlhalatseng fa tse dingwe di ne di sa tlhagelela. Pegelo eo e ka se rebolwe mo phatlhalatseng mme sebueledi sa Moporesidente Vincent Magwenya a re Moporesidente Cyril Ramaphosa o tla seka pegelo eo. President Ramaphosa will start the interim report while the commission, which is in recess, prepares to hear further testimony from new witnesses or persons who have previously testified. The President has expressed his appreciation for the interim report, as well as his expectation that the Commission will, as part of its terms of reference, refer actions thought to be criminal acts for prosecution. Johannesburg Water e netefaleditse baagi gore mathata a ga jaana a metsi a tla rarabololwa pele ga Keresemose. Dikgaolo di le dintsi go ralala Johannesburg di tlhaela metsi ka ntlha ya dipaakanyo tsa ngwaga le ngwaga. Motsamaisi wa mmasepala Ngaka Floyd Brink le batlhankela bagolo ba tlhomamisitse fa tlamelo e tokafala kwa dikgaolong tse dingwe. E setse e le malatsi a le mmalwa baagi ba Johannesburg ba sena metsi ka ntlha ya ditlhabololo tsa mafaratlhatlha le go tswela ga motlamedi wa thebolelo ya metsi e bong Rand Water. Go tlhomilwe ditanka tsa metsi go thusa nakwana. Go le jalo, seo ga se itumedise ba le bantsi segolobogolo ka nako e ya malatsi ya khunologo. It's a bit daunting, to say the least. I think not having water for 5 days is a bit of like an inconvenience because we have places to be, and I'm sure everyone else here as well, has to go to work, go to school. It has been a long year, and one was looking forward to relax a little bit better, but this is the system. It's frustrating. I'm feeling very frustrated, to be honest. This is beyond what we've expected during this festive season, but what else can we do? But I think also the financial impact, like you said, it's a festive season. I mean, you have to go and get additional water when the family runs out. Those things all play into exactly what you can do for the family over the Christmas period and what you want to do. Like basically, I took make sure I cancel Christmas supper and, to ensure that the family have got what they need right now, which is a basic necessity of water. Fa e ne eme bobega kgang ka lefoko Johannesburg Water e kupile maitshwarelo ka seo mme solofeditse baagi gore bothata bo tla be bo rarabolotswe pele ga Keresemose. Our plan, we're working towards making sure that the system is stable by Christmas. In fact, we are working on making sure that the system is stable before that, but we will
make sure that it is stable by Christmas. That's the assurance that we can be able to give to the residents. Mokwebo a re ka ntlha ya seelo sa manane a metsi le tlhabololo ya mafaratlhatlha se se ka tsaya nako e telele go konosediwa. Motsamaisi wa masepala mogolo wa Johannesburg a re Midrand e mo kgatelelong ka ntlha ya medutelo mengwe e sena metsi gotlhelele. While the bulk water system has been restored and several systems across the city are gradually stabilizing, the Midrand supply system remains the most constrained and has not yet fully recovered. On average, this takes, as I've indicated, 5 days. We have just concluded the second day of that recovery. We expect to see some significant improvement in the greater Midrand area within the next 48 hours. Batlhankedi ba gateletse gore tiro e botlhokwa thata go netefatsa thebolelo e dileng ya metsi. Le mororo bontsi bongongorega ka kgato eno, Johannesburg Water ya re tlhabololo e dirwang ka nako e ya ngwaga ga e tseye lobaka go konosediwa. When they do maintenance, they target their maintenance during 2 periods. 1 during winter, 2 during December holidays. For a simple reason that in those 2 periods, the demand is low. And when the demand is low, it becomes ideal period to do maintenance because your recovery period is going to be shorter. Go beilwe ditanka di le 67 tsa metsi le di le 158 tsa leruri go ralala Johannesburg fa go santse go letile gore tiro e konosediwe. Kgabagare legato la bobedi la a le mararo a dipaakanyo tse di rulagantsweng ke Rand Water le tlile go tswelela diura di le 54 go simolola ka moso mo mosong. Batlhankela ba Rand Water ba re tiro ya malatsi a le mararo kwa seteišeneng sa metsi sa Swartkopies e tla morago ga paakanyo e nngwe kwa seteišeneng sa Palmit se se tlamelang dikgaolo tsa bokone jwa Johannesburg. Mohumi wa kwa India Gautam Adani o gaisanela projeke ya mafaratlhatlha e botlhokwa thata ya Afrika Borwa ya didolara di le dibilione di le 26 ya go tlamela naga ka motlakase. Kopo eno e setse bakilenganyisano e ka ga taolo ya baditšhaba ya mafaratlhatlha a botlhokwa a naga. Setlamo sa ga Adani sa Adani Group se gareng ga di le 7 tse di supilweng nakwana. Kopo ya setlamo seno mono Afrika Borwa e supa kemo ya sešeng ya keletso ya India ya go atolosa madirelo a yona. Adani o tlhalositswe gape a na le dikgolagano le tonakgolo ya naga eo Narendra Modi. Motho re tswela pele ka dikgang tsa rona. Setheo sa ditirelo tsa maemo a bosa mono Afrika Borwa se bonela pele dipula tsa matlakadibe mo dikarolong di le dintsi tsa naga mo pakeng eno ya selemo. Go solofetswe pula ka Keresemose go fitlha mo ngwageng o montšhwa. Ba itsena pele ba bonela pele maemo a bosa. Ba re seno ke ka ntlha ya maemo a sa tlwaelegang a bosa a itsegeng ka La Nina a etegetsang kgonagalo ya dipula tsa matlakadibe tse di ka bakang merwalela. Setheo sa ditirelo tsa maemo a bosa se tsibositse ka ga dipula tse di fetang tse di tlwaelegileng tsa paka ya selemo. Sa re di bakwa ke maemo a bosa a La Nina a amang dikgaolo tsa bokone, bogare le botlhaba jwa naga. Seno se akaretsa diprovince tsa kwa KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga le Free State. Pula e sa kgaotseng e ka nna ya kgoreletsa maano mangwe a malatsi a khunologo le go oketsa matshosetsi a merwalela segolo thata kwa mafelong a rwalelang bonolo. We have several warnings. Yeah, most of them are for severe thunderstorms, significant mainly over the northern parts of Gauteng into the southwestern parts of Mpumalanga, which also covers the Highveld. It is a yellow level 4 warning, which means it's a low likelihood, but the significant impacts are expected, which are expected to result in heavy downpours that lead to localized flooding, a possibility of damaging winds, as well as a possibility of hail and excessive lightning over those areas. Moitseanape mongwe wa tsa science o tlhalositse fa maemo a bosa a La Nina a solofetswe go ka tswelela dikgwedi di le 2 go ya go di le 3 le fa go le jalo a ka nna tswelela go fitlha dingwaga di ka nna 2 mo mabakeng a sa tlwaelegang mme ga go bona lefase e le kgonagalo ga jaana. We still expect with quite a high confidence of the summer season, so in this case we're talking about the December, January, February season specifically, to be above normal for most parts of the
summer rainfall areas, which again is the central to northeastern parts. Again, just more confidence for that to occur. Setheo se ikwetse go baagi go nna malala-a-laotswe le go tila go kgabaganya marogo a elelang. The anticipated rainfall may bring positive impacts for water resources and agriculture, but it also raises the risk of localized flooding, particularly in flood-prone areas, informal settlements, and regions with poor draining infrastructure. Communities are therefore urged to remain vigilant. Gape baagi ba rotloediwa go tsaya tsia ditsibuso tsotlhe tse di ntshitsweng ke ba ditirelo tsa maemo a bosa, segolo jang ba ba agileng kwa mafelong a kwa tlase le mafelo a baipei. Kgotlatshekelo ya Polokwane e solofetse gore bolakatlholo kgatlhanong le rrakgwebo Ramesh Patel ka moso o thapama. Kgwedi e fetileng Patel o bonwe molato wa polao ya mosadi wa gagwe. Fatima Patel wa dingwaga di le 28 o bolailwe ka Moranang wa 2015 kwa legaeng la banyalani bano kwa Nevada. Baemedi ba mogwebi Ramesh Patel ba ne ba tlisa moitseanape yo e leng ngaka ya tlhaloganyo mo letsatsing la bobedi la ditsamaiso tsa katlholo. Ngaka Lebogang Selahle a re Patel o na le maikarabelo a bana ba bannye mme katlholo ya lobaka la botshelo jotlhe kwa kgolegelong e tlile go ba ama mo go maswe. The accused indicated that the close relationship with Rafaela comes because he's missing a lot with his biological children. Moemedi wa gagwe Salim Khan a re Patel o ile a obamela melao ya beili mme ntlha eno e tshwanetse go tlhotlheletsa mothale wa katlholo kgatlhanong naye. Should this Honourable Court find the minimum sentencing regime applicable, the defence admits that the combined weight of the following circumstances is not only substantial but compelling. The accused status as a mature first offender, 10 years of unimpeachable bail compliance, deep family responsibility. Basekisi ba ne ba nganga gore kgotlatshekelo e tshwanetse go mo neela katlholo ya botshelo jotlhe kwa kgolegelong. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Motho re santse re le mmogo. Go ntse le boikuelo jo bo oketsegang jwa gore bothati bo ntshe masaledi a batho a gaeletsweng kwa tlase ga lefatshe kwa Bapong gaufi le Bretso kwa Northwest morago ga gore moepo o seng mo molaong o gosomane kgwedi e fetileng. Baagi ba ikuela le gore ditheo tsa tiragatso ya molao di gagamatse matsapa a go tila go rafa kwa kgaolong eo. Meepo e seng mo molaong e tletse mo Bapong. Fa o goroga o bona metšhini e dirisiwang le dikhuti tsa meepo le fa go supiwa ka monwana baipi ba ba seng mo molaong bangwe ba re puso e reteletswe ke go laola seemo. The communities are caught between rock and a hard place, whether you starve or you allow illegal syndicates to operate. The tragic result is that unregulated practice like backyard mining quickly threatens their homes and livelihood due to this deadly choice that the communities are faced with, whether you allow these illegal activities or illegal syndicates to operate within our communities. Dipego tsa gore go ditopo tse di leng kwa tlase ga mesima le tsona di etegetsa seemo. Moagi mongwe o buisane le SABC a sa tlhagise leina la gagwe a re bana le dipotso di le dintsi tse di tlhokang dikarabo. Ke batla ba re thuse zama e fele ba ntshe ditopo tse di ka mole ba thuse batho ba bang le nako ba ntshe ditopo na ke le teng ha ba re kopa bona stop ba re lona le ka seng why ba buile ba ga dia fela ba re dikepetse gore ha re tlhola ke maphodisa re le committee gore rona ga go ise go itsege gore letsholo la go batla ditopo le ka simolola leng. We are also told that somewhere there are people that the soil caved in on them as they were mining, and the area, because of the wetness, the area is so unstable that nobody can be able to go in there. The district municipality was informed, as well as the disaster management offices were informed, and they did come to check, and they said because of the unstable nature of the soil in this area, it will take quite some time before anyone can safely go there to make sure that they do rescue operations. Baagi ba ikuetse go bothati go tsibogela matshwenyego a bona ka nako. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Bapong.
Baitseanape ba aroletse badirisi maano a botlhale a ka ba kgontshang go kgabaganya kgwedi ya Sedimonthole le Ferikgong. Tshekatsheko ya Standard Bank ya dituelo tsa badiri e supa fa go ntse le sekgala se se leele magareng ga malatsi a tuelo a Sedimonthole le Ferikgong. Kgwedi ya Ferikgong e utlwala e le etelele go gaisa go maAforika Borwa a le mantsi. Se ke ka ntlha fa dituelo tsa Sedimonthole di duelwa pele ga Keresemose gore badirisi ba kgone go reka dilwana tsa Keresemose le tsa bana tsa sekolo. Baitseanape ba re se se dira gore go nne mokgwakgwanyana go badirisi go somarela madi mo tshimologong ya Ferikgong le go baka ketsaetsego malebana le tiriso ya madi ka dinako dingwe fa malapa a santse itharabologelwa go tswa mo ditshenyegelong tsa Keresemose. Se se diragala le mororo tiragatso ya madi kwa malapeng e ntse tsetsepetse go senene monongwaga. Third quarter economic growth data suggests and it shows that household consumption growth is starting to slow, and we expect that softer momentum to continue into the fourth quarter. Even so, though, spending for the full year of 2025 does look relatively strong. Now that we are in the festive season, spending expectations are slightly better than a year ago, but the tone remains cautious. We saw Black Friday sales were stronger than in 2024, which shows that consumers are willing to spend, but selectively. Maikutlo a badirisi malebana le maemo a ga jaana ikonomi le a isago a tokafetse mo kotareng ya bone, segolo thata mo malapeng a dituelo tse di mo magareng. Fela setlamo sa Momentum Sari a santse a le kwa tlase ga palogotlhe ya pakatelele, mme Sari se ke tsepamo ya maemo a ikonomi go na le itharabologelo e feletseng ya ikonomi. Mookamedi wa tsa dithuto tsa tiriso ya matlole kwa Old Mutual a re go na le maano a le mmalwa a badirisi ba ka dirisang go somarela madi a bona a ba diretseng ka thata. The first pitfall is people not going into the festive season with a budget. Number two, not prioritizing the essential stuff. Number three, sometimes this whole influence where you have visitors or friends, that's where things go wrong because you want to impress people. So this people-pleasing syndrome is the reason why a lot of people are struggling with staying within their budget because you want to impress people. Or some people say they want to thank themselves, and that's another pitfall. We say, I want to thank myself. It's been a long year, 11 months, but that 1 month could actually cancel everything that you've accumulated over the past 11 months. And then it means you're going to start a new year crying. Fa go bonelwa pele ngwaga wa 2026, go lebega tiriso ya madi kwa malapeng e tla tswelela go itsetsepela fela ka iketlo. Batshameki ba setlhopha sa Afrika Borwa se se fentseng Africa Cup of Nations ka 1996 ba tshepa setlhopha sa ga jaana. 16V Dr. Khumalo le Andre Arendse ba re kitlano ya setlhopha sa ga jaana e tshwana fela le ya setlhopha sa bone se se neng se katisiwa ke Clive Barker yo a tlhokafetseng. Ba re go nna sopo sengwe go tla baya bafana mo maemong a mantle thata a letsholo la bone la 2026 AFCON kwa Morocco. Esale Hugo Brosh a ne wa marapo wa mokotisi wa Bafana sehlopha se thabisitse batshehetsi ba sona ka makgetlo. Ho qualifyela tournament tsa AFCON tse latelanang le mohopo wa lefatshe ke tse ding tsa diphihlello tse thabisitseng batshehetsi ba sehlopha. Ho lebelletswa sehlopha se tla boela se sebetsa hantle Morocco le ho feta ka mo sebeditseng tournamenteng e tshwaretsweng Ivory Coast. I'm excited about this Bafana squad. I've got to tell you, I've watched them play now in qualifying campaigns, friendly matches, and I like what I see because it's reminiscent of our '96 squad and the way they set themselves up. I see a togetherness in the way that the team plays, and that's what we had in '96, and that always goes a long way to winning things. And what that tells me is as well is the players have become comfortable with how the coaching staff wants them to play, just like we did with Clive Barker back in '96, and that for me is critical. Dibapadi sa mehleng sa sehlopha Dr. Khumalo o kgothaleditse dibapadi tse nang le boiphihlelo mme di na le nako sehlopheng ho tshehetsa tse nyane dilemong. Well, the young players in the squad, obviously, they just have to be guided by the senior players because
they have more experience, but at the end of the day, we shouldn't restrict the boys to play according to their strength. So they just have to go out there and enjoy it. Other than that, age is just a number. If you're playing against a 30-year-old and you are 20, it's just a number. At the end, it's how you're doing it on the field. Don't get carried away. This is about the game, not about you. Tournament e tla thakgolwa ke papadi pakeng tsa Morocco le Comoros ka Sontaga Rabat. Phesing Katlo, SABC News. Re sa lefo bafana ba bololetse kwa Morocco go nkgisana magwafa mo Africa Cup of Nations morago ga go konosetsa dingwaga di le 29 ntle le go fenya sejana seno. Setlhopha se se teletsweng pele ke Hugo Broos se popota mme se akaretsa batshameki ba ba nang le maitemogelo le dinaledi tse di thuthugang. Abolis, wa hlabo ebeka go sepopona. Nandithi dibalile. Sehlopha sa bafana se tlang khishetsana mahwafa go papadi ya bona ya pula madibogo kgatlhanong le Angola ka moshupologo ya latelwa ke papadi kgatlhanong le Erepeta ka la bohlano la beke yeo e tlago morago ba tla bapala kgatlhanong le Zimbabwe ka la 29 kgweding ye. Sebapadi sa pele sa Orlando Pirates Evidence Makgopa ke karolo ya sehlopha sa dibapadi tšeo di lebile go la Morocco fa go letetsego gore o tla tlisha lebelo Mathading Thako le mabothaga dipapading tše. Makgopa wa mengwage 25 o bapetse gabotse sehlopheng sa gabo sa Orlando Pirates fa go letetsego gore o tla tlisha mabothaga a sefaleng sa boditšhabatšhaba. Lapa la gabo le re le ikgantšha ka yena go phihlelelo ye le go moakela mahlatsi yena le sehlopha sa bafana. Ke mo lakaletša mahlatsi le mahlogonono ke re hle mo a ilego a bapale gabotse a bapale a lokologile ka moga re mo lakaletša mahlatsi le mahlogonono. Tše botse ke tseba ke modimo a ba e ba re tlele le yona khaphela se segolo ke gore a thaeletše ditaelo tše ba molaela go tsona a dire se tšeo sa gago ko kora le go thušana le ba raloki ka yena. Ke re hle ke mo kgopela mahlatsi le mahlogonono gore le yena a re iso ka moka batho ba seriago. Badudi ba motse wa ga Mampa ga Phasha fa o Makgopa a tswa go gona le bona ba re ba thabetse gore modudi ka bona o kgatha tema dipapading tša AFCON. Re tshepa gore se a go se dira last ka AFCON o tswela pele go se dira gape le World Cup re molaletša mahlogonono no ba kgone go mogeta. Dipapadi tše tša mogopo wa Afrika go la Morocco di letetše go tliša lememele go ma-Afrika le gore bafana e dire history ka go tliša mogopo o gae. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mampa. Motho di ne di le kalo boinelo mo lebimang wa latela ka maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke adimilwe ke le dumedise babogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella ko karolong ya bokone bophirima le karolo ya Gauteng go tla nna le pula diperesente di le 60 lebella mo karolong ya Free State le karolo ka KwaZulu-Natal le teng go tla nna le gone go nna le masarasarana a pula ka moso dipula di na le gone go tswelela gape mo karolong ya bokone bophirima le karolo ya Gauteng fa re lebella karolo ya Free State go ko Kapa bokone go tla nna le pula diperesente di le 30 me karolo ya Lebopo e tla nna le gone go aparelwa ke Muwane ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya bokone bophirima le karolo ya Gauteng me bontsi jona ga botlanna le gone go apoga lebella gape ko karolong ya bokone bophirima go tlanna le dipula tsa matla ka dibe bophirima jona ga botlanna le gone go nna le melelo ya naga fa re lebella di temperature tsa rona Johannesburg re gata di le 15 go a go di le 25 Springs le Carltonville le tsone ka di gata di le 15 go a go di le 25 lebella mo Limpopo go tlanna le pula Polokwane ka di gata di le 18 go a go di le 26 le Phalale ke re gata di le 21 go a go di le 29 mo Mpumalanga re bella Carolina ka di gata le 14 go a go di le 25 Emelo le teng ka di gata le 14 go a go di le 24 KwaZulu-Natal re bella mo province go tla nna le pula Durban ka di gata le 20 go a go di le 24 Port Shepstone ka di gata le 18 go a go di le 27 Eastern Cape bophirima jwa province bo tla nna le tlhabo ya letsatsi Wilomo ka di gata le 9 go a go di le 30 Makhanda ka di gata le 11 go a go di le 28 re bella mo Western Cape le teng mo province go tla nna le gone go itekanela thata o tshwarane tla nna mogote thata mo thapameng ke re gata le
36 le Worcester le teng tla na le kgone go nna mogote thata mo thapameng re bela ko Cape Town ke re gata le 13 go a go di le 25 Northern Cape le teng go tla nna le pula Kimberley ke re gata le 12 go a go di le 32 Carnarvon le yone tla nna mogote ke re gata di le 35 mo thapameng le bela mo Free State go tla nna le pula Wepener ke re gata le 13 go a go di le 30 re bela Bloemfontein le teng ke re gata le 17 go a go di le 30 mo thapameng le bela mo Bokone Bophirima le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le pula Potchefstroom le Klerksdorp ke re gata le 17 mo mosong re bela gape ko Swaziland ke re gata le 12 go a go di le 20 ropongwe Taung e tla nna le gone go nna le mogote le Bloemfontein ke re gata di le 30 mo thapameng mo gaetso maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang